Giêsu gerteng trong mi cơ ba thiên ta Giêsu Habang ilapoy harum, yaw Paulus lasya dan siyang marway, ringkat batusipay ubalaap yaul. Hadirin lais ni, ulakhot lang yang dirang baju, kibadon hangka, bat enda kilayakan dulang ulaong haki. Ku para, watlang ngam siyam le ay persya ya kibriw jani, neya kidustur jong tikpatamen jani. Penbang ay tino yana na Jerusalem, kum ukoy di abiti jong Roma. Haba kilakokit yana, kilakwa ang tulad no yana, na marba, om gandaw ay kaba nga dawa banya. Henry haba kilakwa, nga Bye.
yang ikutrai. Nagabentau pabakku jengi puabiu bakasau. Ubisha bilbel marwe. Kilingyo kilunian makinotray balang bago. Bakin saya lam kau musim bakun. Ngigerpa yang ikutrai. Nagabentau ifada edman lakra. Ifada pris ibalong ikong san kanegasi. Nagabentau ifada Jeffrey, his sister, brother. Batray hakaniga parisyomi, bakin don hakamet kabakoy bakya, batkar puro ya mission jogi hakaniga parisyomi, ngigar pa di megotray. Nagabanta in General Superior, Sister Mabel Hart, the Superior Baro, but his sister Hakajina Salop, the visitation sisters of Don Bosco, in novels, Yaspiran, but Baro, his sister Kibari. Sister BSDB, Kibali Long Missionary Shakiway Kiri. Bakin yai don kemen kebakoy bakian. Bakin yai keng kajing syakri yau lay dan kajing nikan pa yang ikutrai. Nagabentai Sister Patricia yung dalam mendat kajing smart banito. Jadi sipun try ya kajing pin nanti bagajing smart siya. Kabandala magsulutuy kajing kajung. Yai kabati bakin na kaniyane ada waktu akan syaki yang dan kecil me nikah dia bertrai nak bentar ini bakin men bawa Sister Patricia bakin don kamen kebakoy bakia bakin nangya syurga nak kecil demi terku ijing semua bahajami terku karya kabel rasmi gajoki nikah Nagabenta bahwa kipun ikha kibawan aja kat ajnai hamna nikha at fakha Sister Patricia terkui kibaro hajinong kemen pada kajing pang disikap makin yono kajing boy sekia padon baki berabot pas semas keri kajing em jengki baman lagasi nikah pa yang Nagabenta kisam lakin kay Bashura, makin long kibakloy, pansmabe kajing kod manong kilindo kilinyang, padbayay keng kajing keng kubor baka bagyan upres. Nikar pa di begutray. Nagabenta baro kibahayi ngasem, kiparalong kiparamajan, kiparakistan, kipareshim beritalang, hakanin resmi, hakanin amas, cing ayo, Sister Patricia. Terkui di bawah wajib, bakin dan terbuat akan tinggi jombi, bahkan terpuru yang dilongi konsep jombi, yang ikut ikti jombi, kenapa tidak akan tinggi brave today, nikah pa yang diucap. Kepanggil yang mulia mengalami yang itu wajib terpajumi, kau beri subscribe ini. Amen.
Nga